Watla nakaliang jong kibor ke district council bat kumjuru kibor sarkar jela ki jupen bana nang kapor syakapor halor ke jingkang persya bantang renga bat ban selan renga namar ke penjot lut ia kamariang bat kilum kewa kilasan len namar ke jingpom ding pathar ban perenkam bantang renga bat keladon ru ke jing perking ke bajur bah nakaliang jong kibor ke KHADC bat kumjuru na kibor jong sarkar jela Henry ke jinglet kendra jong ki dikhot ke seng Confederation of Riboy People henin kesengi lalap ia shibun ba uranga melabu ha kawi ke karkhana ia kebelatip kum ke Maitan Alloys Private Limited kabadan habernihat Riboy District Presiden jong te keseng uba banderi ran tatiang ulong bakat kene ke jing lum ya uranga shanolut kita ki bor ki paperbana jing perking halor ke jing thangranga bat ke jing selan renga क्या है Mentah kasi nakaliang kaseng iwan operation. Abang iwan operation ni runglut di factory. Ngimpen stop di factory lana ngimpen sangai jika terkam juga. Reng iwan shek. Kau penlengo yangi pilayo ihi gini kirnga. Kalau ayu ke forest department. Ke forest department kemudian akannya apa kan armer kemudian Riboy district. Kalau ayu. Ngi kisang balang iwan berpening iwan pek iwan shek. Nak bentah kini kikam illegal. Khoi lut kalum kawa, khoi lut ki kraw ki betap. Datang badan kini ki factory. Kiba krem don jumutoi nak bentah pai ba nam tau lokal ujungi. Kakam ka jamro ki pai ba kasim don betreng ne. Kibun ni ki panabar. Ngam tip la de chek lai se ki kot kisla te kini ki bru ki don nam. Ten reng kentu ban ki penbar ka sarkar. Basnoba banjimkya ya kini ki ba Penteri hapa factory kamtam bagi mar illegal kumur ngale ke forest department la persyak la du mensua rengi ke pepelengo di factory kita be ki trokit nga ki don be karena kalian gasang ru nang ne skmat ngila maham bay kane factory wala kadang jabang nang ne skmat dalelengin kang tala sundan kane factory ro kata kade ki maham na kalian gasang bani kentu ke sarkar ro bakar simkya nang ne skmat hadin ba ngi kum kisang balang na Riboy ngila say madan ngin say madan susu nang ne sikmat umdai bagin kutang menta ya ki pot kisar ki badan Riboy district ngin say lut shabar krang ba sarkar ba pai ba jong jala punyui te tang kini kinten bleshbon